Acara ini disponsori oleh Pamiarsa pemerintah Kabupaten Badung Rauh Mangkin ngemargiang teknologi baru ring sejeroning ngelola lu. Piranti mesin sanekantun kerakit ring tempat pengolahan sampah terpadu utawi TPST menguit tadi inucap. Kakantanan pacang sidang ngolah lu dados RDF. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Badung Wayan Puja Nelatarang ring pemargi teknologi RDF inucap beperkanti sareng pihak ketiga. Sistem punika sida ngolah kawentenan lu pemekas nyane lu anorganik, rumasuk residu, dados pelet sane mawiguna anggen bahan bakar sekadi batu bara. Kawawahin, paiketan dane kanton maut saha digelesang masang piranti inucap mangda digeles ke angge, santukan penutupan tempat pembuangan akhir TPA Suwung Nyangre KTT G20 sampun digeles ke margiang. Paiketan dane taler naur 100 tali rupiah aton, rare santuk piranti, operasional saha perawatan keemong oleh rekanan. Duaning asapunika, pihak ketiga taler kepatutang naur sewa lahan yening kawigunayang tanah pemerintah. Kawadarang, indek kapasitas pengolahan luwu ring TPST menguitani kantos 300 ton arahina, rares ring TPST Jimbaran 50 ton arahina, selanternyane ngeninin volume luwu arahina ring Badung katahnyane sama stali ton. Sane lianan, malih 50 ton sane durung sida kaolah, pacang ketampenin oleh TPS 3R sane wenten ring desa. Rauh mangkin, ring Badung wenten 3 TPS 3R, tur karencanayang pacang kewangun malih 16 TPS 3R. Parwate Bali Pos Nguningayang.